Kalau gue lewat, apa muka gue kayak hantu ya? Mana yang saya pelan tuh, mana pada sial. Saya belum. Why? Oh, bang tadi ya bang. Ini bisa kabur. Hah? Be, si Harti itu incu aing ngomong. Aing mendingan nyamper ke Libang daripada ngalahin si ngomong. Amit-amit Kebenaran yang kaki bolot tuh. Bang, dari kata balado ayam galak. Oh, dari dia. Bah, Karena si mengek. tadi oeng kayak mah Pak R. Tadi oeng. Ka bumi na Pak RT. Pak RT teu aya. Udah lah. Kemudian si adanya kacamata yang buka heula. Tadi oeng. Tadi oeng. Ka bumi na Pak RT. Pak RT teu aya. Nah, Terus oeng. abah kudu bilang wow gitu. Harus dong. Wow, itu tah. Wah, apa tuh? Tong riwae Ya, tuh. esok. Ya oeng Bang bejakeun ka Pak RT. Ya mohon. Ya, telata uing ya, bejakeun ka Pak RT. Ya. Uing arek pasantren. Uing arek mangkat Cianjur, kakak Cianjur, Bah. Naon si dagang bubur? Cianjur, Bah, Cianjur yang dagang bubur. Cianjur, hargaan sih. Arek pasantren, Bah, kos ge pasantren uing mah. Arek pasantren. Onon, Bah? Pesantren aku dunia jangkotnya panjang ya. Gimana boro-boro jangkot ini malah batan bulu kumut ibu kumis ke. Uing tadi geus dikerok di mah. Kenapa cul? Keta gurinda kita seret itu kayak gurinda. Lah, nek modal lain. Bado. Kumain tina yuk. Tahu yang Bang telata ke Abah doang gitu, Ya. Bang. Paling taroskeun ke Pak RT. Terus hari tadi kita pang nepi ke sih. Curah kene tapi kan taroskeun, Bah. Eta curah kene ya udah. Aduh. Abang yang jadi batuk, Bah. Itu pokoknya banyak pang taroskeun, Bang nepikeun, Bang bejakeun. Tah, curah kene sa dulu reta teh. Ya ke Pak RT, tong gut-gut wae emang ngarti. Ini aku apa pang bejakannya itu dengan amprok. Kita tahu yang pamitulan. Duitnya tuh.
Ih, ada kagak kenal kita mah. Nah, bijakeun teh kudu duit atau jangan. Oh iya. Bagi perlu rokok. Nah, lumayan jangan meuli pape. oh boga aki gaul eta meuli pape anjir. Aing mah aki kita urang udut aing mah ngepep wae. Jago tuh gitu. Nah, sieu. Urang mantuk ka ditu aki ya. Salam yuk. Kurang hidung aki jeung na. Capek oke, aing mulungan aing. Alhamdulillah, ieu ladang mulung sapupu we ieu. Jeung dari tadi aya RT bolot ya nan ganggu we. Coba dek nyelan heula anu naon ya. Aya sendal. Set, naon yo? Set, Allah. Aya. Kayaknya ya lumayan dijual 2 juta mah. Het, si wae mah aing bisa bungkar dadak atuh. Coba saunggal poe menang HP kos kieu, menang laptop. Aing beunghar kos kieu wae mah. Geus mendingan kantongan ku aing. Balik mendingan ge aing. Geus ieu mah butuh pikeun aing. Sepi teuing pada kamaranana ya. Bisa balik teh mawa setor nih mah. Pak RT aya teu? Hah? Naon ja? RT kalanya kurang keluar. SMA. Hah? Yang rupanya kok tukang bang nak. Bijakan awal. Oh, cek wakil bijakan awal ya. Jangan cek Pak RT ya Allah sih Pak RT nak. Oh Pak RT nak. Loh, kaya yang mah bisa-bisa ente menang setoran. Yang saja lah. Siapa yang rezeki deh. Yang Pak, ayo Pak. Iya ya, enggak. Ada yang aneh. Masa ujul mana pakai gitu ngomongnya? Wah, lu bodoh aing. Oke, Jan. Awas ya. Jalan lu bodoh lah. Oh, besok tadi deh.